Gusii. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boyo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Dumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusii. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya marokeryo y'abayibuli. Mbia mono sana mwancho muliwe taseni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomorobiri o Worldfit astokomea na daktari elinde twakwanira igoro ya maroire astokwimanya na kiawo cha semebere yeto ningiye ko yareta abayibona kiturabe to wetanga elinde ntonyora marwira yo ase kliniki gya Worldfit na kibakorwa obogwenya daktari go charora tatenga nigasomete chinjira isato chiokorwa obogwenya ayo nachigotumanya amange asitora chigokwanira oburere ngo chinde ko gotebya sigekeke kekere wesomboreri kitogokwanira litkolya lero akundo mwanchu muliengo kwaliga ni bene elinde tosange asobwa monyora sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bogatonyara wetera Ndizi TV News Digital na boga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bogatonyara wetera www.ndizitv.net mwanchumuli yabo igona bogosanga na intwekerengere kyabo bose liboli lyabo wetera sinambirwa bwa screen yabo tumanyenga yoko bwatia omorobiri koru na wego liboli lyagase daktari kubwatkana wore turachukwana litkolero osoborero buri kwararire bogo cyande amate yago ase kenyoro mwanchumuli lyeterana Frida Kerubo nabo ngo kwariga ni bene irinde tosanga sobwa mwana kidaktari. Asante sana Frida. Edited and Dr. Moses Kena Onsarigo. Ngurwa sinyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit no tulega bosongo ase nyumba ya Uru Plaza Osaliza Plaza Goroba ya Gatato Erumu 307. Karibu sana. Karibu sana ase studio daktari elinde tosemi omwanchi omoligereria daktari unabotambe togotebanga onyu mwanchi omoliye kagwa toborero bwa muchandire gose bwa chandire ya mate yaye naganite kwemanya mange nigagotuma ujumbe yaye elinde tweyarigani asoko bokwanira kolende daktari wikeli yaeta nanyora ujumbe kinyinge sana omwanchi omoligereria agatanga oborero bwo omuchando bwa oborero bwa mabere oborero bwo chanda abantu abangene ndempaka likora sengo gwena boli ibo bante daktari ngotebi litogokwanira litkolya go mwanchi omoligeria litkolya lero nigo togokwanira oborero bwa mabere daktari nachigutumanyanga kyoborero obogo cyane nabagutumara amanyanga obomborero kyobo daktari karibu sana. Asante sana Frida.
oburwire bw'amabere ositogo tebanga n'oburwire bwo kwambukira osine kenyinyi ge kwambukira korwa setugo kosase korwa ase animals kuchese omubiri omwanya bantu so kenyinyi ke kolento burire umuntu onyora brucella ego minetinga brucellosis ose brucella no burire bagotebwa amabere yes lakini yeminetinga ne kenyinyi ke korwa se etugo yaito ekaro kiarure se etugo yaito kiaswe somubiri omwanya bantu ekaro kiaswe somubiri omwanya bantu kialento burire bwa brucella ego no burire bwo kwambukira korwa se etugo yaito ocheso omubiri omwanya bantu lakini yango tebiga oburiro bwa brucella ligerliga Gusii njengo jinaranga kero muntu abubwate kero muntu abwate buriro bwa brucella lakini rende abandi mbuli batali koroki ebimanyirire bino tujikoligereri lakini babwate buriro bwa brucella samanyingabo so kwanyoranga barobwa ande mbali umubiro bo ekinga yo mubere very strong so onyo bunyamasi wa very borobo kongmono kosebere very strong na bura betoro kimanyirira ibito chikorgereri go chance lakini nango botebi abantu abange bobwaturire bwa brucella sana ngikera nakwana ibo umusanyo ne narari koru itumbe obwate chiombe chingiya sana angete guchibeka guchibeka status ekero nkorora kubeka status nkororo munabona abana baye chiombe chikona chikale chingiya friendly no barire ngombe uruko bakebicha narora abana bakibagunya guchisa nengo banya kunyabuza nitororo banya guchisa aya uligereri nane kekwana ngotebururu nga mbole very common iga gusikira umuntu nabwa tetugo abantu abakasana batabuga ati especially abantu bametenka umuntu no yomuranye osibabere ese kenyore kegima utabuga ati ngombe utabuga ati mbuli utabuga ati ese mwaye so oko togo tugamono ga Gusii yagera uburiro bwaba very common ikintu kende omunyete chiombe bali bagotuga chiombe in large scale bali bamanyete chiombe njiwenda ko nchiarwali gwenga kinigiro ninga kiyonse lakini Gusii agenda ali kenyoro kino obulinga ki ningenda muri umuntu mindonga ndi kwa kito kabyo munyagitari agaja kubete shindani ngombe ye kunyetanga ko tenyoro buri wa brucella akagotenga ekinge ndugikwana pake ngombe ranyense yasijukoragira era iliyo ralibona munyagitari yago chikoligigo so what I'm trying to say oburire bwa brucella ibole very common ese chinka cheito aseme cheito urembole very common so oburire bwa brucella ivogocha onye mabera ito ntulikunya very buyake usitali ntulikutumia chimashini gichirosiri umaite gusigamba jaga ukandi gumna ngamba ko nya mabera ovyo amabera irwese creameries chiagenda chianyarosi bakamabera ali amago chatabuga tibinyinyi biri so igaya Gusii umuntu agokoneri ugato zinyo mugende kera kirenga sino umuntu agomyokoro ngaki gangende mwanyara benchi ko yamabere ogendo yama tamaito samabera nabwo atebinyo zabugati aya so konywa amabere abwo atebinyinyi yatayiteke nabakora ntuburiro bwa brucella koriye nyama etayiteke nabakora ntuburiro bwa na romo gakagete igena rolega kwa Nazozinega kwa nose umete kale namanyeta abantu nkuli baringa nyame embese kale no resukuru yagakira banyenyire mbuli yakura abuturura utamuntu njene kumara abantu nkuli bari abandi mbali bakuri nyame embese bakabona yo ebono nangwanya kumanya mwaka nale narora ojenye gitari yana kuri nyame embese
Ako kultia utarna. Akoli nyama mbese kawaida muno koli yende. Ako gendo gore butcher erocha akakuli nyama yayi. Terigo yeku. So you can imagine inside a scenario uburiro bwa Brussels gwikabu ichole nini. Na kinko kote biganga noje ogandi nyakitari kito uburiro bwa Brussels na bwichire ko bwa kendi yonse. So uburiro bwa Brussels bole very common Gusii, and that is why abantu wende wikaranza bya bategerere bamanye ko uburiro bwa Brussels bogoje nane kibora ruso muburito. Yes, Miss Frida. Miyamana sana daktari asoko eresera senchera yobwagari. Atoba tabangi tumetengo borire bwa Brussels ngebo cha witra mabero kandera na yore bakinyama. Nyama karanteri. Miyamana sana mwanche muri Kisii and Ndizi TV. Ani gogende togosanga na intwe imeyo morobiri o Worldfit astogende togosanga na daktari na Moses Kurase clinic kyo singa kitogende togokwanera igoro yoburere bwa Brussels na daktari abereka okweresera so bwagare obumborere kyogo bale nacho tumanya aso bwagare na kibogo cha somo biro itarabo nga kitole tange kurwa so borero bwo kondo manchi mulire nyara sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagatanyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube wetera Ndizi TV News baigo manchi mulire na bogosanga na intwekerenge likyawo goseri boli lyabo wetera sena mbiri gabase screen yabo tumanyenga yekobwati umurubiri koru abego ripoti ya gase daktari kega nolege gase studio abega gukwerene daktari kwabire gukweresera uburero bwo ngoro erikyo kono tumanyenga senchira yo wagare na kibogo cha somo biro ito oburwero bwa Brussels ndatebenga bubwate ndatenga bole unique enchira bogo cyumubere bubwate kinchira kinyinge cyugo iko mubero bwime enchira ye mabantu batamanyiti nyanjakereyo oburwero bwa Brussels nabo bugweterembeo boso isomanyinga bwime so onye kwalenga ngene ngombe kweyana you know oburiro buri na bogo chesembeo alafu kuguchiko ya nembeli oburiro bwago bugendarali bogende samanyinga iko buriro bwa Brussels nkwambukira gwetera ngwambukira bure gwetera you know asembeo iko bono minetinga na buranyo tubu ati ngombe imbogo lakini ngwacha buone se ngombe chiri chombe kuikasi chombe chene chikoya na abantu bali baje bali ki ngakiwe wone chombe cya kikurwa mabera mange uja korata kumbe liliwe ikororo kweyana onyoro uburiro bwa Brussels gwetera asembeo enchire ndi ya kabiri uburiro bwa Brussels na bwo ikomubiro umna twatebire through injection koriye ndagira ekaro koriye ndagira ekorwa se tugo ekaro koriye ndagira ekorwa se tugo nkwanywa mabere nkwarye nyama onye binte bimbiye tibike baketembere cyeriye goita eke binyinyi biri bikora ntuburiro bwa Brussels then nabokonyora uburiro bwa Brussels. Let me tell you munabono asa abantu bakuruza Brussels muno abantu mbura batanga nchinkuberinda maberane buya sana Frida nchinkubira mabere bibaka icyo area to no mungino mindangite cyane ego tokota kabisa yara utanga akotanga tigira utajintacho ya you know ya yeka but kwebire ngaki ari hoteli wachikonywe cyaye munyite bakobera yani utaragikobera kwa rente iriwe cyaye ki hotel you're not in control, that's what I'm trying to say. So because you're not in control kwa nyule cyaye ese hotel muje mnembe ejira bara motukaye ntawoni narenge na iguru bukendo tigamenya ko kimatega inywe cyaye ngo kumbe cyaye nanyu mbabereti eke nanyo uburiro bwake wa Brussels. You see, so through ingestion also kolia mabere nabona basubata namono makanya uburiro bwa Brussels ngwanya kumanya iyo mwete munya guche musenya mariko kare mwajakire gonje inyo taragine inganja ibye boli erinde utajonye tukute kikwanyora ngatira yibuya do tukute kuri umuntu kuzokomera liyoka. So through ingestion eso kolie ndagera ekoruko wese tugo onye tira yiburonge nabura nyoro buri bwaki bwa Brussels ndiwa nini enchirende ya gatatu through contact
konya kwabusa litororo konya kuliabusa nagote mwadara abana bakabana kwa bakonke ngombe yo kama bere wanyu direct konya konyabusa kwabusa contact nkorole kera ngombe nyole ekonyole moli abantu nabakurusie placenta ili bachi kunyetindeka babwatira magoko contact wanyoro buru bwa brucella and nkwana kire kiara kyago so through ese gatonda kiri obwate buru bwa swere gochimi bantu bakumukiesi kesike ya ngombe ondusie sike ya ngombe ochikobeka ochikomera bantu bakomera ekubata bya sana abande bachi kubeka litoke kumbe that contact kokama in contact with the animal so contact yagera kwanyo urure bwa brucella ini kinchira isato kire common wetere mbeo wetere sokoli ndagera na wetera aso okobwate ngombe gose koba in contact with the animal kinchira nerere rare ayo musubati obwate urure bwa brucella nkokonki kwarenge nabora ambukiri omwana urure bwa brucella gusenga kikwenko nyoro umwana enga kiri kwenko nyoro umwana wambukiri omwana ugo mungwerere brucella so igo brucella yento miss Frida nelinga nabe konyora myakende yonse so ina kichinchira abantu bakonyora urure bwa brucella kidi yakonyoliga bacteria iliye kolenta brucella ntubwari ki bacteria ya brucella au lakini kile common ikiranga ibere eye munere kurukunga brucella abortus kwa igule chombe engombe njya traneti etaraji wikenga kiyo konyore mori yanyore mori etaraika ngaki yanyola abortion otwaro engombe yage twaro urure bwa brucella na bera era yirie mori ekorekera usiyirie mori etaraika na kagare chombe ichikonyo ichibwate bacteria ile kunga brucella abortus ekorwa si chombe lakini ani ntubwate brucella ekorwa brucella canis ekorwa si dogs ikisese sese ne kalere nkali kuginara ngire ndagire wanza yani mayegwe gari emangete bakanga kigari ane kubuze kigwe ya maya yakire se gari kare no chikonye kan teri konyara kwenye kan ili kukwabusa no chimne kuchisa chiwato bwanja ni bongana so kwanyoranga ya kwambokeli brucella canis ya so moberogo igonto bwate etugo nabyo konyora urure bwa brucella nyole tugeriye gotoko soro sana na bwate urure bwa brucella so dalinge tugo yoka eliye kuru kwerende so that's how people wanapata ugonjwa brucella ama maziwa Biamono sana daktari asogo tuelezera na kioborere bwa brucella bogocha asomo birito konde daktari ngwapa ko kwandira bukarenga ebimanyirire mbiroro na nabora twaro borero bwa bwa mabere kolinde tumanya akora tatekingi bimanyirire imbire bibi mbimanyirire kyo kororo soborero bwa brucella egentege tangani no koro mu kinyama cyago kigukoroma abantu mbere bakotenga oye nyame yanega iyi kuyiwe kongati nyama chibwa to chikondoma chamagura chikondoma mokongo kondoma ekero kugu muscle pain okubunga yinka ibono ndakuna muntu kari muntu nagete korwanie segi kali naro tabutukonkorwane segi lakini kwanyonga kinyama chiko koroma ekero korora kinyama chiko koroma mbuyora agenda nyagitari opima uburiro bwa brucella nabura nyanga n'uburiro bwa mabere wakoreki watwalire eyento kende is joint pains kinengo chiko koroma makina abantu bakiro bisiyane okonyora umusubati yari gusine myaka 30 35 ngoja gotenga na arthritis yabwate kayo kurusia arthritis na no mwana okay ekero korora joint chiko koroma nabura nyanga n'uburiro bwaki n'uburiro bwa brucella kwanyorire korumuchi joint tekora arengele mangana arthritis bwango tekumnyokera arthritis
na bora nyunga marwe na rama kama kemu na bono buru bwa Brussels otigete mega kumbe na bogo kolentere shide yo kromji joint korosa konyoru montaro sete. These people are very weak. Ta kunyara gukora nyore gas burungi. Gas ya were nkongo kora because umubero tubwati kintoki tubwati chingu aigwetaro moro studio katabwati chingu ekero kororo orosete mono utanyare gukora gas yago ya kawaida na bura nyunga n'uburuire bwa Brussels kwa koliki kwa nyorire bandi mbali bakurigamura mundu nyabutuko igako ibisi asinini kurigamura umubero mugima Gusii neba mugaso ngakiere nkendu era no kurigamura ukiko kwanya magoka maoka ya kurigamura ekero kororo kurigamura na sababu yo kurigamura turanyarabu ya daligazi gwa korere nkon Gusii mugondo gwa Gusii kwaminyoka okurigamura kori na bora nyolenga no burure bwa Brussels wa koriki watwalire korumu mutu abantu mbole bakorumu mutu kali burure bwa pressure kabugate tambaye y'umutu nyakumwati abandi batanga migraine headache muna basubati bakunya kurumu mutu busayigo ekero kunya kororo kurumu mutu ogo kunya kugwati nabura nyonga no burire bwaki no buruire bwa Brussels wa koreki watwalire. So what I'm trying to say oli manyire biyo burire bwa Brussels na beyambete kubika na maleri. So nadi manyire binda onombiro bigocha because Brussels ekoliyo mubero mugima natwatabiro koromu mugongo you know Brussels nkoliero mubero go mugima so nabura nyoli manye binde bigocha okoba SM gete yakodeki ya umizuru lakini nabi manginte tu montaligirali kota kumanyango sino bwatore wa Brussels yes ambie mona sana daktari tuko kwanyira igore bwa Brussels manchumulire nyambono kwigurire TV yawo niyo tugenda gusangana Dr. Kena Moses kora clinic ya Worldfit yogenda tugukwanira igoro yoburire bwa mabere nabereka gutumanya na kibogo cya somo birito ningiye koboreta nabo yibimanyereri impebe bikole nacho gutetebi na kitoboneta gwetanga kurwa soborero ubona boyigo asori obonyonje na clinic ya Worldfit bakwena na obogwenya kondo manchumulire nyara sinse mochichi mitandao asensemo ya Facebook nabako tonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabako tonyara gwetera www.ndizitv.net oyigo manchumuli nabako gendera gusanga na intwe liboli yago awetera sinamberi gabase screen yago nabako tumanyia ngayuko bwati umuroberi koru nabego liboli yaga daktari indirelili daktari ngonyorolenga abantu mbaroro babwate umuchando bwelini akekende oborero boyiga bwa Brussels mbonchi ku affect lini oborero bwa Brussels Miss Frida ibo koli umubero mugima so okoba bo koli umubero mugima igo na ubo koli kimukende yansi so mubere abantu babwate Brussels banyole kanenyo lini lyabona bali kali ali abali nene banyole intuye kurukunga you know river yabeire linene yagose yakindi yabeire nene muno abantu bande banyora nga spleen yabo tubwate spleen nere yakoleki yabeire nene so what I'm trying to say oborwere bwa Brussels ngosali bolini lyago naburagere lini lyago libali nene naburagere lini lyago sinyo kolegasi muna litakire gokora goikomanya ekagwa mboligoro yelini goikabantu bamanya lini you know ili bwatega sinyinge so mubere is a chemical engine y'umubiri ito naliko rusyo bwo cyavuye so mubere ime naliko rusi urea naliko rusi you know this uric acid so mubere nande nkorosi dize bintebya bigokonyo so mubere munabono protein albumin so if the liver yakire kuba affected na Brussels na bolita sinyo kora egasi ya una liwanda kuno utugokora daktari ngo bako gukwanira igoro yogorere bwa arthritis imbaroro ebimanyerere kwa bako gukwanira actually na bikaine biri bya arthritis na cyo montara amanya
imanyireli bigabwate maybe no borire bwa brucella na itali arthritis bono gaiga ekerwa chine gitari kwa ngeresire inchemno munya gitari I need to gutogotebanga you need to have that high index of suspicion gwikanko ligiri nyo myaka yago Frida nerengere tingo jagotanga na arthritis obwate na mnoro mwana mokeiga gwikandige linye myaka yago nerengere that's number 1 number 2 gwikandige linga nkore gintu gikorukunga you rule out utaramnyokera gukigotanga na arthritis eso bunyagitali ntubwate ntu gikorukunga you rule out no connection wapimira marwere ali akorenti manyiri mna bya arthritis kwanyole ngatayo mubere so once kwanyole ngamarwere itayo mubere then you can go further wakagose nebicha which sometimes ngotanga sometimes not necessary wakebicha uligiri gosenga na arthritis yobwate gosenga ekaro kwa rule out nga utaliburire bwa brucella then you may come to a conclusion nga onoburire bwa arthritis yobwate ndewa nini lakini nago tebiri age is very important ntubwate ndunga physical examination nga kitwali limuriro twamurigireri nabwate namuda umuntu akobomoke for instance akanyora road traffic accident akanyora accident agatwara dislocation of the joint once you atwara dislocation of the joint nabura achake gutwara arthritis this is what we call medical history to collegerly tutara congruting no bwatu burire bwa arthritis osino bwatu burire bwa brucella we have to be sure yeah daktari mpara bibali bale at risk yo konyoro burire wega bwa brucella mwana gotebire segusi tonga twenzi omaite gusioligereri gusioligereri abantu batari kuri nyama nabakesana nore bari batari kuri nyama amabera aroka nkoli bari so ange twenzi gusiri abantu mbangite nyama nogenda cyote nabokolora abantu mbangite chai waguzingo nyibale chai sana igobono all of us we are at high risk yo konyoro bwa brucella lakini mbale mono bali tokuruga bali mono saidi kobwa nyora watu wande tokolie ndagiri abantu abatangani their farmers bali bavuga tetugo because barumbale in contact ne tugo yabo kera lituko nero konyirisi nero konyira roche nero kama are in contact ye tugo ya for long so farmers na mono bakonyora uburiro bwa brucella kobwa abantu bande bonse abantu bakabere bakonyora uburiro bwa brucella nabali bakurwali kwerende bakurwali cyombe umata nyora umwana tu bwatenka ya gotangere era bakurwali cyombe tanya kugenda ubunyagitali bwo sombera gusegereke kurwali kombe lakini amaite kurwali cyombe munga chikota mwakiti andali gelingo kya kurwali ngombe tali kuitanga nchirende yonsi gwetanyora uburiro bwa brucella tabwati mask abegete amagokaye nabali munaliga ono muntu onyagwa kunyoro moro bosaigo because ngo ndali mugondo liyoka lakini amaita gotangana amaita kurwali kindakana bono mbaso milinga kibagwante guita so nini abantu munaba plus the veterinary doctors even we have veterinary doctors because veterinary officers balenka nabarubu mungite bataliko tangamono guitangamono so abantu aba veterinary officers veterinary doctors nabale in contact with the animals sana karo yarwalire so nabarubu nkonyora boruburiro bwa brucella abantu bali bakonyenya cyombe mbali ko inyora bali bakonyenya cyombe ay ngora rande ga nyorenko so mugeni ntwara ntobwa to mugeni ngomate konyenye mboli elibiya watenganya lebe kendo liyo yonde kuchimatabu ogo chere momo yimwe akorane kitekebere mwaganyenyo enyama yakire gochaliko so bali bakonyenya cyombe bali chibuchel bali bakoni inyama yichibuchel bali bakonyenya cyombe abana bago tabanya ndo buruiro bwa brucella mono nyora abanyagitali mbali bali bako tukuruga nka microbiologist bali bakuriye ibinyinyi bibanya ku bisample ibinyinyi biri ese laboratory abarubu nkonyora baruburiro bwa brucella plus hunters abantu aba bakogenda
waji koligi sure Ege chure. Waji koligi chure. Waji koligi ebintu by'urosano banyole nyama bakoli. Nabaru bunkonyo abaru burire bwa Brussels, because even the wild animals nchibwa tuburire bwaki burire bwa Brussels. And that's why we say that, you know, all of us, we have to be careful. We have to be careful burire bwa Brussels. Ngi koratule ngawae abantu wenda kuwa very careful because Brussels si mchezo. Yeah. Daktari toriko kwa abantu batanga burire bwiga mpoliko bwena. Meti usasi clinic ya Worldfit ngo bwena buri kolende tutarekeraga basoko bwena twarira abantu abakuru baro burero bwiga asigi kigitambe n'iki complication inchiri ciki daktari oburiro bwa Brussels uriro bwa Brussels bwabeire mburi ko bwena muno mburi ko bwena kenda teba nga because angiki sababu isate kire gwara buriro butari ko bwena wabere chronic yasemebere bwanyamanto nyorori yabaruri buri bagoche service yetu nabako watenga nkagenda nyagitarie nkarwali ku Brussels nani ngacha nkagende yende na kiri nyagitari kinyo kotenga Brussels inki daktari yako garantali ko bwena sababu ye murabe to bwena buri bwa Brussels nabura nyolenga amaryoga aliyo kwegu dose chiriyo kwego telindonge maryoga ali kwego tali maronge ala chiko kuruburu bwaki uri bwa Brussels, because Brussels dali kuru ali utukelimo muna maruiranda maryoga matukatano muna tuanele kunyo antibiotics but Brussels na bera alwalu yekegetambe abantu baywa maryogo you know atali guchiko kuruburu bwa Brussels munetakiri enchire gento ko abantu batekwana buru bwa Brussels sababu ende ya kabere umuntu ayigwa maryogo onyu wike yemo oyigwa afadhali nimekuwa afadhali whatever afadhali na mimi niache zile madawa unajua mimi siwezi endelea kunywa madawa ambayo inaniletea shida nasikia mwili wangu iko mbaya mchofu wacha niache ile madawa otigera njira gukore dosage so what happens Brussels na beko genda ABCC chingwene yingwene iki we call lymphatic system once yebisirororo after a while nandi yairana you see because to call it dosage mnekoleki mnetakiri sababu ya gatatu uri bwa Brussels utali kwera ogendete kunywa maryogo ando ogendete kulinja mbwate Brussels ogendete kunywa ryogo nando ogendete gutumia you know gutumia mabera bwate Brussels go sole in contact nenya mwana wale wajandanga kibona daktari yenda kubona nyora ngora bagante binga timbaze ko kamengombe yani na inkani nje bye kando umuntu nabo nje bye kando mundu ndo yolenka bwana ngombe nyiri komia ekanye kame bono gendo juko kamengomberi so kwanyora ngana nabwo ategendo ngonya ko ni hele binyibiri byagera uburiro bwa Brussels mbokoraki mboko wena mechando kiburiro bwa Brussels burarenta banyo bantu mbako wena mechando ki uburiro bwa Brussels burakorentere umuchando mutanga na arthritis igo uburiro bwa Brussels nabo bogo cyaka kuri gicoint cyago bokorentere you know arthritis y'amaguru bokorentere arthritis y'amagoko bokorentere arthritis y'omongo tukurunga spondylitis igo nabo bokorenta arthritis number 1 uburiro bwa Brussels bonya kuri umwana umumura nabo bora morentere ntegunga epididymochitis you know inflammation of the testes so nabo bora sambe esamagena ya corrosion bolente ochitis yirarente mechando ekerenga ye agucha kuibura abana ebenga negasi enkongo so Brussels na bekorente shida munitwa tebire yugo samba magenayo Brussels nandi na uno twateba litangani ngosaliere lini liyago yasaliye ndo ekoro ku spleen eso muberogo so it is always important ngatunyale koirenda te ndobose konyobure bwa Brussels na obogo sali your central nervous system yani obongo bwago uti wa mugongo
bole ntime chando nakyo kora umuntu akora muri umutu akora umutu because the nerves are being involved. So ya kolentere shida muneyo, so we need to be careful. Yeah. Ndocho uriro bwa Brussels daktari ora tali ko salama songo ogarando sebi ogo salkireyenda ingo salkireyenda yamana sana manche muri etaseni Ndizi TV ani otogenta go sanga ne redactor Kena Moses ora se clinic ya Worldfit astogenta go kwanira igoro burire bwa Brussels na daktari aberega kweresira kolende daktari ndo tsinga cyujumbi cyabere kigoso ande tokwenyuri manche muri ngana bagotuma ujumbe ya enke wetrasi na berega base screen yae aboliri yae kyagera nobego goiraniria nabo gana baba gotonyora wetra asinsemo mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News. Daktari tendara ligelia ujumbe bire sitogaiga nindo chumancho mulira kobolia ikiwa unasikia kisigino uchungu kiamka na kukanyaga chini inaweza kuwa Brussels. Ekero kuiga kisigino keko kolentera ubosongo nabera abana no buribo mabere ko sebe tali buribo mabere umaite diugeria mega liko tukese kisigino ngakiniro konyora likomera kauga go chance kali very sharp so muna liyo gotacha akauga ukabeta kinyama chiago. You see? Nabera kolentere okoro mwese kisigino lakini nabera ba arthritis not whatever. So what I'm trying to say enchelengi ya Frida nera chinyagita ekero wa chinyagitari nkoli ngoli manyenga ni Brussels ama kuna shida nyingine. Naro kubuli ga daktari Brussels huwa inaua. Yes, inaweza ikaua. Unajua kuna kitu moja nataka nikuonyeshe kwa mfano. Hiki tungetoa complication ya mune tutali ntateba. Brussels na be kolente ndiko runga endocarditis. Endocarditis nekere ekoli enkoro yago. Ego sali enkoro yago. Muna bone mo cyani sali enkoro yago na bego soimese enkoro yago esali what you call valves. Valves ne merango rie koigura amanyinga asoka goche sikura kini takwira na manyinga takwira na gochi enkoro ime gosese gochi se chambers chenkoro so onyolenga your valves have been damaged igemedi enkoro yago yasalikire so you develop what you call cardiac failure enkoro gochi gosinyo kolega so ekere nkole kuja gosinyo kolega asikuzekwira nya manyinga gocha maega likakogenda mutu mubetuli chikonyore nerve oxygen mubetuli chikonyore nutrients enough so what you expect in such a scenario nabu umuntu akoraki agosiryo bugima not whatever emocha nieli eli ekwendelini liagesa eda erente salilini liago you know mabela korente liver cirrhosis eyera alegere osiryo bugima bwago so Brussels ngosariere bimo byawo by'umubiri emucha nisari bimo byawo by'umubiri nabera agero sibugumagesa. Nara daktari kubolinga nyama ya nguruwe inaweza kuletea Brussels. Inaweza yes. Inaleta hata zile inaleta kama ijaiva mzuri vile tumesema inaweza ikaleta. Ara otewa high Frida na Dr. Kena is it true omonte keranyolire Brussels niga kubito kisindani 24. Unajua kuhusu sayansi uwe nabadilika kila siku. Abantu ka bano bosongo boro sarumba tiyora bitu shidadi 24 si mchezo lakini kitambo ngobe tubalenge lakini vile twatebira marioga akira lazima bakole kwende babetu amarioga na manga akire utagutumia conventional you can use conventional utagutumia alternative na ugutumia alternative tali lazima obetu ndani 24 amarioga nare you know agokora Brussels without ama
without injection, yes. Umetawa ntombale daktari bao boete kisindani. Na itoko batenga se clinic ya Worldfit, no bate chinchira iso tuchokorobo gwe. Exactly. Nyambabu tumeke sindani ya Mariogonaro. Mariogonaro, the last mabitu sindani. Naro watewa hello doc, nimekuwa na shida. Kitu ilianza kunidunga kama shindano kwa titi moja. With the time imepanda hadi kwa shingo, hadi nashindwa kufanya kazi zangu. Nimefanywa scanning lakini hakuna kitu kinaonekana, wanasema kila kitu kiko sawa. Shida ni gani? Akuje kwa kliniki yangu ni muone. Unajua kuna hiyo ni pain. Pain can be referred. Pain can pain na wogo twara gusinalisa siobwate lakini okuiwera pain esirire koliago. So pain can be referred from a certain point to another point. But the best thing inchunya gitari yaito tukuligere tukubole maboli abera tatu. If you can come with the scan you are koleiru tugetunyeligere we sinke whatever tukuboli some 1 or 2 questions we're going to give you a solution. Ambie mona sana nara wateba akoroko Dennis Makoli Nyabuto. Nauliza hiyo ugonjwa inaanza aje? Ugonjwa inaanza aje? Ugonjwa inaanza ngakikuragira. Nkobole in contact with the animals. Nkoliole ndagire tarayiburonge. Nabura nywe cha hotel onyoro burire buri. Once burire bwasoire so mubiri. Nabura ile 3 weeks, you know, 2 to 4 weeks. Utaga korok symptoms. Yono bora beso mubirogo utarok symptoms chindi chons. Lakini wono wacha konyora ki symptoms baadaye. Usogoja kurumomo tu, kwa muscles, kwa wapi. So kikuja tukikusikiza with your complaints tumanya gukorera ki uchunguzi. Twaga upima. Togo upima laboratory testing. Twara gusino bwatu uriwa Brussels before we impact with the treatment ya. Matiangi Omonda wateba connected in kama kawa nikiwa hapa Nairobi West, tuko pamoja hadi tamati. Mbia mwana sana daktari. Daktari tuweto ukwa niroburede wa Brussels so urede wa mavere kwa vile gutumanya aibi manyerere na kibogo cha somo bere oli tuweto koranga abantama kibagata buriro mboliko wena ando aro mwanchi muri na aro obo etesindano na wala teyaga ki kliniki ya Worldfit mokoro obwenya ndote somo to aratwaro buriro unenda manye mapema kugwenali. The first thing first tutebanga uri obutuwente ko butanga mboso mubirime. Prevention is better. Prevention is better than cure. So once ogo itanga kurwe samarwaire inere erengia mono wetani nchirende yonse. So enchirentanga no wetanga ngakito wente go itanga ntonyoru burire wa Brussels. Tika kugura nabura tika kugura mabere ovyo gose kwa make sure nga kwa biriria mabere ago kabisa nanabuko nyirura kunyabiri nabuko nyirura kunyabiri baka mabere aliyo make sure nga ebinyi biri byarenge mibyakoreki byakule onye nenyama yago uganjite nyama make sure nyameri umechemusha kabisa kwa make sure nga nyameri yayire yaikire so that thing ndose konyoro buriro bwaki bwa Brussels. Enchirende ya gatatu no in contact ngakyura abeto kere ngombe yange onye gogo ikengombe ange kubwatu buriro bwa Brussels naye biko mungu menye tenka na nayo kulisia ngombe yago nabura atumie mask etwe ngutumia kwanye beka burunge mask yago ekarwo ikire ngombe yange onye kuguchiko kama nye kame na ande isibina machi sabuni once you are done ukame ngombe yago onye nesike korusi tafuta gloves beka chigravu whatever mwa rusie kwerende kwatumia kurusia sikeli ya ngombe yago so the toba in contact na kwende ne chafu ya ngombe. So the first thing first tigatoteme go prevent into twara marui muna community town gukora mabere manyango kuguria mabere ago usenchirende ngia na gukora mabere ye packet which yabere treated well. So if what takere ko twara prevention
lakini ngendokere nagote biguru ya treatment y'ubururu bwa brucella. Ubururu wa brucella si mchezo. Usipopata matibabu ambayo inafaa, utakuwa hospitali nenda rudi. Nenda rudi. Kwa naende kuirana mpaka uchoke. So na kitoko weni ubururu bwa brucella senya gitari yeito. Yagera ubururu bwa brucella ubwera kuri umubere once and for all. Number 1, twagotebiri itoko ikaranza to discuss. So we need to discuss igore ubururu obo manyebuya na intito manye burungi. So once we have discussed twaramangana prevention, twaranga itoko enda gukora. Twamanya kubwera twabupima. Ekero twabupimire. Twara gusanole positive or negative. Twabupima twakurusia manyinga. Enjira yo gupima ubururu bwa brucella no kurusiwa manyinga. Otumie reagent gupima ubururu bwa brucella. So twakurusia manyinga, nyatuka nkiti shindano na whatever. Kwale mereli twakurusia manyinga twagopima ubururu bwa brucella. So once wapima twanyolinga bonole positive. Interested itoko kora ereta vote ni gitari kinde itoko blend umunyagitari. Tokolenta maryogo a conventional aya kawaida twabekese treatment y'ubururu bwa brucella nandi twatumia maryogo ari natural. Ngiye ko tugutumia maryogo ari natural. Amaryoga mange tugutumia nyagitari taliko genda baka into the lymphatic system. Arushi ubururu brucella iri yasoire seri lymphatic system. Lakini wono tubwatire umwe wono tukuruka ekanisha. Echinacea is a natural antibiotic. So ikatwa mwira maryoga yari natural agenda achikurusha uburukongo buri bwasoire bakese lymphatic system. Echirende ya gatatu twanyolire nga brucella ngo damage yero mubiro ito ngo saliro mubiro ito ngo arthritis ngo salire lini lyago ngo salire gosine you need to repair asi asarekire. So if the liver has been damaged nga cura repair liver ligendera colleagues burungi. So we bring in something like we call the marine ribbon to repair lini lyaye, to improve the kidney function, to make sure arthritis iria jakire to stop it. So that you monto wena completely talingo wena asinini to make sure nga brucella yari cross umwe wali bakitse nyagitari tumbo manyete. You know, they know what you're talking about. Bantu bakire bagwate brucella tali kwera bakokote bi story bakwa kuminga wa nana jaito kurwa brucella 1990s. Brucella usenga gocha kere usendili lakini bago chese nyagitari to make sure nga bagwene brucella yari burunga. Yeah. Daktari au mwanchi muri naro korukwa nga Mr. Derek korotsense mochi chia nyancho akubulyo oboroire bwelini nariri kibogwate bimanyerere mbere amaruire yelini na mange of course ntubwate ndiko nga fatty liver ntubwate liver cirrhosis ntubwate amaruire mange yeliver idalili mono korora yeliver mono idalili ntangani mono guchikorora nekero amaisaga chakire ko bayelo ama urumemuru waje amataga ko bayelo gutira mache ale yellowish color. Once waje korora yellow the yellow color so your mucous membrane eminitinga liver liliago lyasinyi kurusi ndo ikorunga bilirubin aso mubirogo imi ene dalili ntangani koyagi umubere itching ekero kuyagi mono kucha kuyagi mubiro kucha kire kuchenchi myole ngozi yaje kuchenchie kala kuyagi sana nigidali jine nchiro chinyinge na mtu anaweza kuwa mwenda wazimu. There's what you call hepatic encephalitis. Eli ubongo babo onyobo chapu bwatika iro bonge munani abo chapu bwatika iro bonge samanyinga bo affect your brain waja kutora confusion and what have you. Yeah. Ambie mono sana daktari atabeto gukwanira ubureire bwa mabere gose brucella kwa biriko gutumanyia mangi nandi gutumanyire naki obowene mo kwena nasi clinic ya Worldfit kendo omwanchi muri ya daktari nagarete komanye clinic kiganga ikebotoka gasoro ngoro Gusii mbaro batoli gitikola sensemo abuna babo matianyo mondo
wananite kumanyanga gase nsemedia Nairobi na kibara ikase kliniki kia Worldfit tumanyinga ikebutoka nabo igwana ne namba yesime elinde bagwakira mbaroromete barasira umukibusongo bakugwakira obaye direction abantu bali Nairobi twabetu kubatumira amariogo kera litu kumuna lero twatuma amariogo Nairobi so we serve abantu bali Nairobi gose bara a distance Eritrea na Daktari Moses Kena Onsarigo nkorwa senya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit ntobwate branch ga umukibusongo ase nyumba ya Uhuru Plaza gosaliza Plaza nikiora ika Uhuru Plaza gosaliza Plaza Uhuru Plaza ere town gatigati so ekarwa kire town injuba kamarikiti ya Busongo ose marigiti ya Busongo ekarwa ikire marigiti gali se ekibucheri kire nabo kuligere ligoro orole nyombeli kire ngaliza Plaza gose Uhuru Plaza ose stage nkoro ya Kisumu yarenge so wa ikire marikiti ligere ligoro nyombeli ntambe na ile Uhuru Plaza soime injuba ke goroba ya gatatu erumu 307 307A nando buya bwa Busongo gaiga nincho konyora ninje ngotoka so ngaturanyora igotora ikeso obisiane nincho konyora Busongo ninjo munyagitali nkogweni abantu gese klinge tuke Busongo lakini nyole ngantu bwate branch gali Karatina so onye kole Nairobi you can access Karatina clinic onye kole mu chinsa mu Trans Nzoia wasingishu ndobwate clinic ende ase Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza takuagacha ngangireve complete so it's going to be a big hospital utakongerese namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia mona sutulia ndiye mona sana daktari asobekera nase studio nabayo gotosemia amange manchimuli no gosemere koronda kwabere ko wesemia amange wetera daktake na Moses korwa se clinic ya Worldfit nabo gosemere kwanenga no chigokera nase clinic yekyo elindo nyorere obobweni akegima kondo manchimuli wekera abo no tokorero morobiri weri tukoria lero oika weekend na nitomera na daktari elinde tokwanere amange nikoganitie tokwanere burero bonde wikewo cyane bo tumujumbe agenge veterasi na mbere gabase screen yabo asinse mo mitandao asensema ya Facebook na watu nyawetera Ndizi TV News Digital na bega sensema ya YouTube gwetera Ndizi TV News magachi kamera soko ne kuna ebicha na boyo eriogi yawekera sole asenchira ya bene na repetitionira mukereri tane Frida Kerubo twara buliye bulebuya karibu tena sana daktari. Asante sana. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi ni igikorwa bukorere bwa conventional medicine